again or can say Brakweku, I'm also a queer, so please take time for Wednesday. Why? Yeah, Seko Mensa or the Makai, Eric Hakuna Matata Kufridua, or say all of us must be watchdogs in our community by revealing hideouts of criminals and suspected personalities to the police. The police too must be trained to have intelligence in order to flush out the criminals from our society. And Chankoma incoming NPP Eastern Regional Chairman Paul Amengin and Honorable Michael Otri Befi Eric Hakuna Matata Diaba. Yes, I've seen the message here. Richard Sam essay or saying live. I'm watching live from Amsterdam, Netherlands. Thanks for watching us. And Gladys Asan Diabaha will be my kind of that. Also, Baba is trying to confuse you people. Omega Faraday or the anima kind at the amount. Men call for an enemy no macan who baby and America Sadiafa. One Begin say on when you HD. Thank you. All right, so some 20 minutes after 8 live on a Henkana 3.3 FM. Na yedi Jumadie bi edeba. Makacho say Maakye no wote train we mu a wote train papam because ene papa nko na edeba. Onim say MC fo a omo ba begina. Anaso omo ko vie for say yenye omo ntu no mra MC e wo Brim Central ha no. Me kire yenye ha. Brim Central Municipal Assembly no omo ye 4. Na sa 4 people nyina will appear on Maakye one on one. Ye ni omo ebebo nkomo ni ahwe omo plans, visions, and dreams of Edema municipality. No, as far as I said, one more presi and two so about it. Now I was here beside one more any swadi who know my yen. Yabakoni any year, I have not made that quack of pitching come away to near to us. So you're out here and can't pay him watching. I don't know my pumbo card, yeah. Okay. And I asked my yebisa no so simple. Yebisa say me wa dam for madam for say me money busia. Busia nsu minimu pefe se be de mano a ontua ne back. Ana say minti menye. Sa dam for no e wo say me disika ma no. Ana say wo say obisa me busia me ka say ai mema wo. Hey. Question ready. Okay, me now for my bomb busia no be 90% want ya. Montia. A problem back up, no. Will be fine when I'm hot, cratchet. Young no. Sita codini ho. Obe flown wedding commons can come some that. Yes, I'm bonny papa. Oh, who say we any papa a crabby credit and I say, can be a better as well. Now, the James and if I won't, you know, I did about quite chess a wound, you say. Usika semno beka nokore ko sadi obi ma usika akobre na nsaka ko juma ana ko timfifre bisa wonderful o sere misika na o de mama ya kuma pam na o de mama so o se wo no ko tono bibi kura na o de tia karo na se o di ohuni a mejo se o so ye ba dodo no ano sikano okutano eso no akotoka otu osifi ontua osika keto na ode mano nanta na okoka kura na ne bo sanfu be di duatem obe frem krofo enti mejense so de be mana na je so de two trim so wan fa man yare you know so the buffering so the bar fine wan fa ma na what was because dodo na mo fa ma anyway Enti me da chinti me entertain sadie no ana ma me entertain so me ka se mitiri mu odin o the other be man crofo no de hu kura na se de woni ye business ni nyina bia mo ya de mo ye transactions kana kodi no eno ye business ka de ani mode bo kai wono o abebo wo se am o de akoye ade e tiaka no so still be ka to the MTI but I know they are now kewo nti bio di e se me kakra bi adam fu bi afro ma mo kakra mfa ko to aduane ni ndie se bi e dia woni bi die but nti a be fa na sa nti se business na de mani pa no improve no me sa de na bitimi
na fofo bi bia metima account wo mensa so kama one no kwa sorry one no down for no one no but this kamano or the quick business kwa on farm ko ka na ya se mo bo ko afi ofre no kwa on fa phone nje no zikadi bo no o zikadi bo no ho pa on fa oni bi kura na me dwen se oni a ehihye normal na sikara ebi akodin system ba bi kura so oni na kasa na o ka chero ena kakra o mu no so a o mo ka no kura no so ya na o mu ntimi pressure no o mo fa no pressure na ya na o mu ntimi I'm doing any part there, especially. So your business also Usubo. Sikana could be baby. So fail 10 times cross all man information. Because so some now piss carry free panohono. Now friend. And a papa now tested. Now young cono. Can I bed you where we have here? For us who are sorry there. Me no mama obi bisa. Me man ni bi wie ya afi ni tua ni duru so no na e wo se osesa ne sen mu a me nimu no saa number na wo so osesa no 24/7 ni hunu of Facebook o send the message a wo muwa wo economy no so yes so o say boy homo dem pa na kire because economy attract ni mu no mo bre so say be sitane nkuta ni pa ba ko obi ya kuta bi and this a menu near now was when you mean can be economy is slow. There should be a way I say build trust. Some musica even say or see a say culture or say improve no. Say but when we have wow no this amount and miss a offer candy. So can obi kwaji obi normal or Tony once an hour zan. Oh yeah, we could be out in Yamin the morning prior to 4. I was zan too bad. Too bad. And yet kura usika kodini ho wadau via wokan usika wonu wo de to data so or WhatsApp say data na only ska untimi to data. Oh yes. And the be as 100 kura na de man no so we need 100 in your bit makasa ke no 50 ho and has more 5 cedi je ni tuana kakaka e no kura ma unse oh my ni pay enye no kura no kan kakaka. Oh, but to close it entirely, and the man who is a sunny panaton, they are so much wrong. Young phobia or my Jimmy Sika bed 10 years in it can be not one system. The other friend be another hotel. Because we are say, so be a new any, being as a Canadian is a chrono. Oh, it can be a bonus and I will create stories now, control. Eventually, so how much? Sir, Sika party. And credit and yadinya. Yes, I saw this all your criminal. Okay, inti yewra wadaroma all the experience ne pa who be here see ye be entertain saa de no o chena wadan for say me 2 series adeche we say me 1 because ebia they've seen you working, they've seen you somewhere, so ebia omo dwen say kakra wo ho ebe ye se wo be entertain saa de no wa abra bom obi afi no wa sha abra base e dey ombe you kaka and you also tell say ombe kwa me bro fa so you but do no me dwen say any so oti and I so obi a obi ma pesca be a 5% be a me de bebo am na for CIC so if you more 100 Ghana me obi femina so yam one metimi okay be out 100 could be our young bit me from me 1,000 be a peer rent na me the amount if you na say me yam maybe am 200 me dey chow so okay you know the na say me ma claim it but say any budget 1,000 you know o the man be ento kwa enti e dey ombe jo but also one ka so pay a certain percentage of scar o de be yes ade no because so o ka so untimi nya entirely de me sure. Oh, okay. Okay. Because if you are now crying, na brabo na obo no nim ba bia nso be hia obi moa. Yes, maybe we nim ba bia be hia obi moa, but o mo na nka so no mo o scheme. Ni papa nka sa obo ano a, sabi obo ni papa na ni papa bi aji usika, kwan obo fa so tia obi tia. Ni papa, but o mo do no aso so. And o mo ji usika mo ntia no mo nka so mo kuta bi kromo ma. Ndo do no a.
Okay. Problem. Yes, sir. A problem. But I say you idea who needs Sir. to be a mammy be better some more. I'm a fan cotiso. You know, because dimpa a capital. So could dimpa. We beat my mouse car, we beat my chow norma because when himself or canocry. Yet they are better. The more I was dying for no fee, or that I was saying, no. Said it. Here we find the hole. Come up, Nipa be a canocro, you my Indiano. We never saw any. Because we be power, we bomb on the answer of this kind of man back. You know, because time they'll be here more anyway. You know, the old town or now for down for a book, a can was on future. And I was saying, now you know, here 10,000 or down for no scar on you go on Canada. Would that tell me about an alpha chill? More dinner crano, more than Necrana, that Chibiano. They may be mouse car, no to your back. That Chibiano, I can say nothing will be. I'm so big of the man. Madame Fabako, never know, Kenyan. No, you might say, yes, started business here. Now, to be watching the palm, friend, also come. Go go with me. I'll call you be the other mammy. Miss Akaya. I'm a dear man. The Pabacopa, yes, is Casamo Bommy Pan. I don't Doctor got to me. No, see, Akra. But now you who said, mean, Sikana money that. Same beer, Sikakas you. To the business to coin maybe I would maybe be nothing will be. So, let us all call you a band the mount and the common. No, could you know? So, to tell me, I saw on Sophia, so you know, baby, no be Pesica. That's all also guarantee on money. Of a guarantee. Because when himself, mechanical crack. Sir. All right. Enti ye bo ene de ne tofa no ye namfofo ye moa wo mu ne mum ye hyedam pe percentage of ye nsika bi a eno de ye beka se oh se madamfo bi ba bibisa me a buinim de be ma no me de ma no nso am mfa nhye metirim se mesan agibie mu ase me de ache no sa etoro bi about madamfo won kan okra me ya twenu adamfo ne won kan okra de ngo so obu anu ho o Jessica I don't know. Okay. Yera ye das ya no pay any afutu a de amayen. Yes, I was. All right. Yewura Kwabena Obin Dako, an African entrepreneur, where be Njuma was saying a author of many books, Perspective, Resilience, and Streamline. Oko site and also search for these books. And I believe say o search for now o read them or practice it continuously. I believe Nyankopon will touch your life. The nyame pese ye no no. Yes, Africa. We abuse religious practice. Yes. Before no, we abuse religious practice. I was say a practice ya sign a so adwuma na mom yakoye wia yakoye religion die ni wia na fe ye hwe ani mu say by magic miraculously Nyankopon will conjure things from the sky na mom I was say uko say empire ubo empire ni wia no abeye adwuma ubo empire wia afore no abobi maka kire wo da se Nyankopon onhyira wo mu ni mu mpaye bo Nyankopon hyira wo mu bo mpaye wi a omo bo afore omo bo mpaye wi a omo make sacrifices omo Nyankopon hyira wo Nyankopon hyira wo mu a omo bo afore wi a omo ye adwuma so ati ase enkente sa enka wo bowura asore dem anka prayer towers swala pa prayer towers inka sika now so de check prayer tower bi owo wasoro ho assignment ya de ma no wa check it ben ko check ma wa check it all right and into without inti segments and I see ya no me pa cho tie we ma me fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects.
responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Okay, so Nyankopon Adom, amampani so ama ye kwan say yenye adwuma na yenye responsible citizens. So what you say? Edinti say na ebre no so a ankan yi asem so ye betutu ja. Ye betutu ja. And ye betutu ja. Me na make a I tell you. 34 minutes after 8, live on Ahenkan 93.3 FM, meeting Obuoba Ofori Amanfo. Obetimi do adwen kire dia ba ye bekenkan dia ma hu say bi eba pio sa enche mekenkan ni nyina e de ama wo mo. Nti se won so die nyamba ya fabra 0594 841 044 0594 841 044 na yankinkan kama emfa emaun 0594 841 044 na unim se Nyankopon ya adom a Sunday ya ebe ya the Father's Day special de bremo eno ne aturi din se ejapamo ya henkan se ejapamo ya wo fathers di bi wo hono mo a in fact they've made a lot of strides in the lives of their children. Intino, I was say a celebrity or more. And you'll be your father, and the fashion with him. And you'll be and by virtue say, what me and Obama na wono doesn't qualify you to be a father. So what I say? One more bar when you say Obama na wono. We don't call that father. But father na obia ne ma so mo be didi so mo be hye omo be nom omo ko aba ehia wo mo enye father ba bia ne ba ne nam sa abiri kura wonim ye obi ono ma ba bia ne ma ne nam sa abiri ya me ne wo ka se kura wono wonim also you are calling yourself father ye ka janu ma wo ka ho bi you are not part of fathers, but we are talking about genuine fathers who are responsible. Sa for no yesi Nyankopon eya adom a Nyankopon eya adom a kwasia de di animu ya ye nyina ye bebu dwadata na ya celebrate wo mo ya check wo mo prostate ama wo mo ya check wo mo sugar level ya check wo mo blood group ya check enioma bibredi ama wo mo so ate ase ne wase ye mana duro de wase ye de no ye recommend ne mane ko hospital community hospital no ye be mana ko ho no mo ahwe no ye be ma omo nyina ko ho na omo ahwe no so ati ase all right enti about 37 minutes after 8 live on Ahenkan 93.3 FM na unim se Ghana Police Service me catch us omo de krata bi de ababonten making kinds and krata ni bi e de amount si a Ghana Police Service in krata omo de ababonten no making kan bi e de amawo enche kra na video bi na momonten so a video of young men Bradison gangs surface after bullion van heist eya bro fuma min chirem mo amowo WhatsApp, Facebook, Instagram, and other social media outlets. Mube hu se emrantie bi omu kretuo ena ensem omu ka ene se ye kum nipa obi antumi nya ye hwe ena mi bi sampanimfo a omu da police service no ano se sa video no ahobrasiem obuoni ni diem omahu bia na Ghana Police Service obuoni ni diem minyansha ahenka na hia asemase o but mi bi samo a simple question me pam chow passport bi mahu bia na question mi bi sama no pay no e wo buo kwan so Ghana Police Service the IGP of Ghana Police Service obuoni ni diem video na circulate wo social media no mahunu bi ana question mi bisa no mame nkwa homa ne so ne nkonko twetwe nkomo we mransa yenya ne ntie se okọ achim topiase a sorry tria piase tria piase
aposifo a wo ho no mo nsa so emrante edu bi mu as amrante illegal mining ena wo mo eye wo ho ye kone ne ohempon a wo ho abusuapani mpo abusuapani a wo akyem twapiase oda no asamua wono kro no asan eye secretary e de mo ohempon a wo akyem twapiase yewura asamua wo tie nka anopa ya mo akyede ba henkan 93.3 FM so mejemuso na mo hose say nyame ehu ye mobo wadaro ma o mo mpota mo no mo asumdwe o ho de asumdwe de ebi nyama asumdwe nyamba ye adan abayin semu a o ka fa galamse ni ade hu nyina no ahade ahifunu bia ye se oni asonte enti ho galamse ni de da so koso on oni guso oni de China for machine bia e detector money sensor se no de ne name ano ni gold. Oh. Okay. Odia ye ni nkomo famfa mabunu dunu a ya che wo mo na ba ne sen na omo ensa so wo mu. Yo, kwa finia, nsem because wo tweda si krom ha. Ni nyina on di gu o hin no ho fi. So no hin no mo tu kalamse. Ukomu a enye no kure. Nti ye wa empire ba ne e bo se ye be hu oni eji se edwuma no. Na me cha de na ne nansa. Me wa no bi be kia me na so se nkofu bi 8 to go do ya start no from there. The fair commander what assume the hot ben yen. O ye se no kwase mokwe ye bi wo north na afi no oba nti obe fre ne kwala no na ono ne akasa. It was the police station driver no number at the mame. The friend no afi no kete mse o depending na bona mani nti o kwa onya ya hoboa. Eti nempe ye ha memu a be mi no na mi ensa a o di nim tase no ho no na oni eni onya ni mu nko. Mi si kroma na mi hia memu ami no o di tu no si ho se woni beko. Ti o de koi. Be 2 hours echi. Wo ho na memu a na mi ofie no be bo ma na se woni akwaba. Woni koi no kwasem. The hot house no de. Oni afuntam no. Se o hwemu a ejiba no start okra etwa mabusu nsia oni asense ase no na oni se koka imu idipa mutu dodo no ade oni ti oni ke to odi dwane na abranti ba ko no so ko pe kwa nya dwane oni odi moto ne ko ho oni chi no gina ho oni stool butu mu no oni yi good pokwa so kwa ni mu a fine ti proceed driver no eji sa good pokwa no e di se di pedu no ene sa godo ni ye no de so ma principal no akachi na aban se meme yenye galamse na wabo hu dawuru ene na mbabia no tina no wo mo nteye anase aban no na ne sa ne security ode stop galamse no omunuru ho ana oni ta bi twemu wa hapa na dia ba ko me nwanwa ne se kuru aye frɛ ho asu mu no e ho na novenasi abegu enye na nse ya president tu ni nansi ho se wo gu galamse afide a na te kuru no aya te se wo mi hu se na me describe kuru no oni gu ho bebre we kura na ebi ko no enne ya me no ka sei ebi gu kuru no so mi hu ni eti a oho hine no entimi empam se nipa no fikuro no so oni gusu a idura na adwone e oni hu se wie ma ye din a oni ato no hu agwura no oni di se edwuma no edi na just say metie dia wo kan no aside illegal mining na omo eye no omo san ye omo ho atuturafo oni dia wo ko na se wa here very careful so mo ye mienu miensa wo ko confront wa on be kum police commander or where suomu no onim this situation na wo kan ho asema kire yen no akra kromo ho no tie nti ese se otimi hu situation no oni gu ho nyina oni ko ba sofi ne pikas de da won ko ho nyina oni hu won o ka so hu won ya na tro no odi muni krowra nom suppose ifo no mmuwa mo a mo nso so de na mo ye na na decide so say buying go vanguard no yi hot for no
It means I call headquarters. Now, me de and then it's I made want to mark down. Nen chair dodo. One just one into your buy some crow. Only wall. Only the only mind crowd. Mimi bisa se ni ade afe na mutu ho na mo en chair dodo. Oh, I just sense na you who is answer the entire my who in terminal. Then as no only yes word you man. 1 year on in Sasia, no on the dosso, 1 year on the Diano. 1 year net Kamasa minus no on the year Jumano. It's in a my chair and sunny year. Nana nia wo kan die because you sense ase eye momo nana no mu yi na wo mo ho. Say you obi dia kra na se obi koton a ontumi mfa mo ho konkoton. Adentina enkrofo tumi de wo mo pe ekotonton sa ase mankrofo so mo fa nkoye galamsey. Ade mra nya dwuma kro ni mu. Emra ye dwuma na me sa temi so na no fia da ye twa mu ya fre nipa no mienu wo ya hemfie. Aya toto an ano na. Oni bobo ebi no mu din ti ya hye won. Fia da be na o tse se nipa no na bobo ndi ni nyina no. Oni no ni nyina amra. Nti ya fre bi no. Anje se fo ba bi no waje atum se mo anya madwuma yie ntem. For the American say, oh, say, Ubi, I want to say, not say, Sabi, or no, Ubi or any papa, Ephraim, or Nona, Papa no, and the assassin Jano. Oh, woman, I said, they didn't say, queer, you man, or any, I did not so. Ubi and Kohame, I mean, Tia Sia. Yeah, since I see I did that whole hour, Sabi will be in this way. It's me many, Kuala because of a pro. Because I am be a will be a woman, I know they hate me. Na ni ono tiso oyo so adwuma koko wo so na so tumi ton koko no ne ade to oni ntu gold no a akra ebe den say ye be hu ne say odunfo bi ne ko hu yo be yi ma se ya aka ye hu Enti sisi ade se wo se afi na mo ba twro nkrata ade akoma mpanimfo ewo enkran na nkrata no kra de be che ye be simu de nkrata na kugu onya ni mo. Nti den ya nkrata abeka ho akobi. Oh, adan no de. Okay. Nti yensusu ye de ani di akiri. A na ebekosi bia no so ye besan aba ho. Ni abere so manfo mo akyem twia piase asumdwe aba ho no mo a because muntumi ntena mu kurom na mo nsan mo nye kuro ni mu ahoho. Mati me da se. Mutu na mo no se be ye de fa. Okay. Ye beda ase anope wo bre no wada je wanyama yen. Me so da mo ase. All right. Yani abusia pani a wono na owo achemtwe apiase ono krono asan secretary de ma ohempon a wo ho na twetwe enkomodi free twe apiase na ne tie ne se posifo e wa asuom ensa aka emrantie edu illegal mining and wo mo ye wo ho no mo whenever me tesa ya kire mrantie a the mrantie people are vulnerable Debia meka se sa mrantia ya chichiri wo mu nyina no obi ani wono mo wo sika de koje concession o obi ani wo no ni sika beso concession ni sika beso asase se yemfa ntu galamsey the bank rollers a wo no mo toton sase no emye de galamsey me no ka se wo mo sese dem o enti siyase ye beche ni ankoche saafo no na emrantia wo mo wo kope bibia bedi ono ne ye bekire na tete no a my friend. We are laughing at the wrong side of our mouth. If we really want to combat this fight and win, strategy and methodology we are using, it's not going to help us. Because yes, said na mo na be pra e pro free ne hefa niti. Omo makoji asase ni wasu mu ono mo na yi kan twe apiase wono a wo kan no. Asikafo ne hyehyɛ dem. And they are not our target. And mebu no no kope bibia bedie ne yakokire no. Se ono na akwakoye galamsey. Era mi bisa se babunu no wono wo sika ide kokoto asase de koye galamsey. Endi se wan kire ni ono no wo sika wo de koto ton asase koye galamsey no wan kire wono a. Ochina that same person will go somewhere. I know your micro yem akoto another asase wo hono mo. So we keep telling them penny for say the fight against illegal mining, we should use method that beboa ye nyina. What you say?
All right, yɛne Yɛwura Michael Champon ɛkɔtwetwe nkɔmmɔ. Ɛna ano na ɛbɛtɔ dwa sɛ Ghana Revenue Authority mpanimfoɔ ɛsɛ sɛ wɔn de rent tax. Agye sɛ fiewura nom ebetua ɛtoɔ. Papa yi wɔyɛ tax officer. Yɛne ne kɔtwetwe nkɔmmɔ. Yɛwura wote nkan no pɛ yɛ mo akye de ba henkan 93.3 FM so. Ini amejo so no pɛ. Wada Roma. Apumbo kɔdeɛ. Adom yɛ ho yɛ pa. Yɛde radio ase. Na nyamudi bɛyi deɛ sɛneɛ yɛnsi dan bie mu o. Ini mekyɛ otiefo nyina no pɛ. Deɛ tie ne sɛ saa mmara resi no sɛ obi wɔ agyapadeɛ property, landed property bi sɛ yɛfie sɛ yɛ commercial property or the mahanya untia ho kind of rent tax no enye mrafofo e wo honum dadaada na em say steady isi eye no na em sa touch makakre ntama edribebre no na bonweka say limit no to commercial renters on or si adan or the offices shops on the rent amount from the businesses. On plan ya na akwa say e ni won so. But then we am dia e residential houses. Nyina so no so o rent ya o ma ha e mran no che say ye income e ba wow o de e ma ha no. Say we landlord no no. And o mra wo ho for some time that the nyina no che say e senka ye chewu eto ho na ekwan ya fa so gito no and then say over the years no GRE ntiminya ekwan ya be fa so agi fiwe bia a contact fiwe bia yanya fiwe bia ho records na aboa ya me yetinya dije eno ne ade to sin wo ho but say dije eto wo if you would ma a hand idea wo yam ready me dada na no na obi ka say wo yam ready mu fine ye de ato ho no mo a sesi ya Ghana nyina ye dendenden a ye pa ye ho a ye hunu ya senim na mo san de tax ya fe na mo ba be implement yi se ne we no a se de mo boy suturo mprenu asan mu ya no sem ye nsu no o so de me kai no o hwe emre de digital na emre de to no eye mu da ho pefi se obia enya eye adwuma bi adi kaba wonsema abemeka se oye when income ese jo moto eye mra wo da and bibri no ye di omachi age eto ni firi omo hono bibri na age to firi omo hono enti se adubri bi na eto gije ku bad time jare if we say the bin mo no ma won for ho edi e o mere twam bibiri no nti yemwa na afidie fo mo mbemu a na se de me meti ase no enye adefofo enye adefofo kwa se de o ka say sometimes see edi sika ana edi nam esu na eyi enam aban nyema aba bibiri no aba since ivri mu so no ama ho akwa ko hia bibiri so say aban so sika futu no ebem yema yejiti ye increase ta sika futu no if you say aban no nyema aba bibiri na so de ni nya no aban koya so na kokojina be bia na ka anka ne bia koko pe mwa no kra no sisi ho nyina no muka se ho so aye tare internet aban she to digi kuba tanjari ni se yemie mi nemra no nyemra fofo emra na wo ho no na yenhwe hawa ibeboa ne atiti mu ye friend say wade ne the pasnet mi fi se be bia no temamfo ka se to no yi mpaka ke bi metia and sign for kuya na de bia no ye budgeta na se sen PC ye san zero mo so mo ntua mo nka ho ye ne sa na enyi enti de ye ne se ese ye tra ne ye wade the pasnet no na bia so no
kakra so utua no oso utua de boa eno ni kwa be fa so ma man bit ma de sika to a bit nya boy ho ban chen say the paketwa na mo water state mu no be bia na mo ani mi omo sa enti we wadaroma sen na sha ase implementation no sen na ho sam so tie the chen say the American the can na kwan ya be fa so impo identify landlords ne na se for na idea na yintini na me adu se nya system bi a be boa ya bitimi bo me kan say bitimi map community bia na bi na bitimi hu adan do a wo honom so that answer na officers bi si abonten so mobile ba be gigi to no na yini say high by down we no hanom na laboa ama yet abeduma no aye anye in terms of identifying the various houses any properties any location biano enti nyame adoma afia no ye she abia survive na senka ya sha se dada but na say ye koso na ye ni amanfo didin sa wo so ye ka say ya de dada de enso so no bibia no bibia jari bibia na ye try say ninja stakeholders we make us stakeholders no no yes trying no more bon the we no do kopem say nyina if we say but ade ye na so and be enti say the make can say a few na no the best that you say wo kwan fa so edit to terms of rent tax enti yenhwe kwan ben na mo be fa so omo gigi advance na mo nso mo agina ho no maka say okay mo agi advance 2 cities ye de wo mu 50 pesos and as say na mo be je no nyina no do no ma ye be ma ho enough education ye will be a friend with holding taxes yanka say normally no say nipa na ye business ndi na oba beje dana ono no yanka oye na emrashe business na ono buties kana ma ono say ono withhold na famra ban but so yankunam na so ba be dia ono no ontimi withhold so betua dia ma landlord no enti ye be ma landlords no no begin kita hu di abra ye ti identify omo no ne ya tro mo how say come fast bitua so that omo sa can rent na no mo say ne sa can true say be mu say die e me dia abandia na nya de database na be boa ya ma scientific di no e be ko ne nimpa enti na fa kwa so e de assure man na say enya ade bia say ye de ba be so de na wo kan say de be come mo tia na bi sa but so de me ke bia me kan nyina no nya ye wo formal system a tia taxi de bia no this issue an say to na say nipa for na tia and one thing about taxes and say no tax principles no say so obi no one way to tia to even once to be more than and run my home and so no na sample say can say listen to me because we should try once the less than the amount say untiam even as I see about the share rent tax in mukinano you better assure only na say send the pay fairness at the edgema enti obi enchiamro said the na won this year and I said the amount say untia okay, just say for now, the more create awareness and say BB say and ebeba. Oh, okay. Now I believe say enya impact ewo yen renting yen rent dan yen si dan enya impact ewo sika yetua ne so. Any can say enya impact there also because na just say money too sure. No. Income tax. The income tax ah. Ska eba ho and then so that one also. And this be indirect tax be VAT there. Say a banner a bunch of fato dia what one also. Na fabre abai. And normally indirect taxes and they are na and on the obit maka say very likely say between a little bit to say you better to a name anymore. But income tax there and not there
ɛyɛ deɛ ɔgyina mu no ɛna ɛho to hɔ so wotua nti I'm going to say we don't expect say we no ability to any increment in terms of rent charges. Yera ma yenasi anope. That's it, Lamia. All right. Nti yani Yera Michael a champon or ye tax officer oko Kumasi Asokwa Asqua yo Kumasi Asqua. Yes Asqua. Ɛhɔ no mo na odini juma ɛwɔ ɛyɛ TFC a ɛwɔ hɔ ɛnomo. All right. Yɛntoa so sima aduonum enkron aka sima baako na nonkron abɔ pɛpɛpɛ ɛwɔ fie ha ɛnomo. Kai na hyɛ ne so sɛ dwumadie ne yɛ Maakye live on Ahinkan 93.3 FM. Some messages ya aba no mekenkan bi ɛde ama osisi a odie nyama ya wadaroma na onsoso de aba na yakenkan ne kama ɛde ama wo. Utie na wode wadwe nkyerɛ ba na ebu din ohun na onsoso you are moving along with us. Na wokɔ anim kakra saa. Adwe nkyerɛ no ɛhyɛ onko a wutirim. Fabra ha ohun na yemmom so ade azie. Ye bɔ wadwe nkyerɛ mu ma wo a na atumi aboa ama obi ahunu sɛ sɛ ba bi a wo no so adwen wo wutirim nie. Emwa ma ɔman ne nkyekyereɛ entumi enko nanim nonkron pɛpɛpɛ ɛna abɔ ɛwɔ efie ha ɛnomo. Yɛbɛsan akɔ ahoma ne subiem na yɛne Reverend Eric Twenebo Akodua akɔtwetwe enkomo. Reverend asɛm a ɔka ne sɛ teenage pregnancy no yɛmfa soboɔ ɛmwa asɔfoɔ ne awofoɔ. Mete saa asɛm wi na me si Reverend anɔpa yama good morning. Major so paningasa na Mohammed Zai. Nyame ahu yɛ mɔbɔ na wo nso Oh, adom na so yɛn so. Ederade ase. Na Reverend asɛm a wo kan di ano nyɛ hyedodo. Me sɛ nkyerɛkyerɛmu kakra ɛwɔ hɔ. Nkyerɛkyerɛmu ne sɛ na mene ɔpanin kɛseɛ no ɛdi nkɔmmɔ. Ɛna na obisa me madwen na meka sɛ na obisa sɛ adɛn na te sei mperewanyinsɛn no adɔɔso saa. Ɛna na mekyerɛ ne sɛ yɛdi kan ne sɛ me prepare sermon bi a sermon ne sɛ pause the tape and rewind the cassette. Ɛkyɛ sɛ baabi a yɛduru no ɛsɛ sɛ yɛgyina na yɛkɔ yɛkyi. Nti meka sɛ yɛ nananom gyae yɛn amammerɛ binom a sɛ yɛyɛ kristofoɔ no nkyɛ sɛ yɛyɛ kristofoɔ nti yɛntungu dabi. Nti mebaa bibi te sɛ bragorɔ ɛna mebaa bibi te sɛ dipo ɛne ne akeka ho sɛ Ghana ha obiara wɔ n'amammerɛ. Saa time no a na yɛyɛ saa dewe no na mperewanyinsɛn no ɛnɔɔso sɛ na obiara suro na yɛdi kan osuro ɛna ne yɛtɔ so mmienu sɛ na ɛba mmarima ne mma nhyia mu a na ɛno nso ɔdwen ho mmienu. Etimi ka sɛ yɛnkɔ yɛkyi nea meka yɛ no yɛnkɔ yɛkyi na yɛnkɔnkɔfa saa ɛnɔɔma no bi mmra. Ebi te sɛ dipo yi sei ɛnkɛnyɛ bad nea na meka ne sɛ nka ebi a yɛnyi firim ne sɛ yɛbɛyi ɔbaa no ebi a ne mpoku agu so no ɛno deɛ nkɛnyɛ bad. Ebi wɔ hɔ a ɛyɛ a ɛnsɛ sɛ yɛde Kristo som nti yɛtugu. Ɛna mesan ba bɛka sɛ yɛnsan kɔ yɛkyi biem ɛkyerɛ sɛ mmerɛ bi atwa mu no na nka akwadaa ɛkɔ school na ɔyɛ ade a ɛnyɛ a teacher tea no. But they say saa de no ɛnni hɔ biem. Enti ama suro ɛnni hɔ. Ɔmo sɛ ɔpanyini yɛma no a yɛwo ɔmo no ɔmo suro teachers koraa kyɛn yɛn. Ebi sɛ teacher ka asɛm kyerɛ na ɔfa paa kyɛn awofoɔ no. Ɛnsɛsi a teacherfoɔ na yɛakyekyere ɔmo nsa agu ɔmo akyi. Mekae paa yɛyi sɛ tam a yɛkɔ school no sɛ woankɔ school a yɛtumi soma nnipa firi school mu hɔ na yɛaba fie yɛbɛba na wo maame ne wo papa ɛte hɔ. But yɛbɛfa wo de wakɔ a wo maame ne wo papa ɛntumi nka ho hwee anaa ɔmo nkasa ɔmo mpo bɛboa ma ɛde wakɔ. But sɛ yɛsɛ yɛmmoa akwadaa wɔ school nti sɛ akwadaa koraa yɛ bɔne a teacher de na pia no aha na mede awofoɔ no so baa mu sɛ awofoɔ tumi sɔre na yɛakɔ school mu hɔ na yɛakɔ ne teacher ni na akɔkɔ ntɔkwa na yɛ very sure sɛ mama news a ɛfa saa nnɔma no ho. Enti na meka sɛ
Ghana no ana yemman a yetimi se saa no man betimi afiri mu a efa gina asofo so efa so gina yenya awofo so se yebehwe ye se yebema ye nananom niema omudi gyaye no yeba yakwa do ne se yakofa ebabo a biza o so panyini edurumre bi na panyini kura so ade de kwa utumi eka kire na oji ade no wako wanje amfa nkwa obechi wa bodu akofie ma wo papa no maame abomi bi sa se na ewo ho yesi sa time sebe eye bajimi bre ena nemre eye nyansa bre ba me prefer say sa time ne bajimi bre yenkonko fa no mum because enu ne de me fi say eye ntina dwenkra na metre no pani. Okay, me say mu ada ho no mo bibia ne ebesa ba biom na odi mu nchi mu so asaman pa. All right, yani Reverend Eric Twenebo Akodua ena ekotwetwe enkomo no sima enan ena apa no pa no nkron ehome no ka say adwuma form eyom adwuma Obrim Central Municipal Assembly atna se ewo ha no mo ayebekọ ho na ye no makọhye enkomotwetwe ase ene ne assembly no ewo de mayen no yagidi se enche kra omo beda na didi a kire ntimi pa ncho me ba mo ho nti no thank you. Yera apomo ko de Yera Richard nyame adom obo na also obo nyame adom enso ho ye pa de nyame ase. All right, de nyame ase pa now assembly so et saying nyame adom obia ho eye ye de nkia nso efi eye assembly ho no mo a ye maame MC Honorable Victoria Edu eda ano so edema obibia anopei. Okay, openi minia apomo ko de boko minia ye de radiase all right ye re champion yentin sim na fe yen hye nkomotwetwe no ase nti wadaro ma bia ne mode ye befa no ekwan da ho obo we de nyame enche ade anopei no ye niema ye no beka ho ansem ni enyina eye niema hodo mienu ne edikan eye tree planting exercise na Mampeni His Excellency Nana Ado Dankwa Ekufu Ado epa hontama eye efiada etwa mu no ana afei population and housing census enso ehon enkomo ana ene anopei ye beto aso ane mu nyina mu atwetwe na yesre etiefo enyina se eye efiada etwa mu no dwumadie na mse omamu ba bibia Mampeni ejina hopa dwumadie no ho antama na ye assembly bia nso no ehwe se obeye ne efata na adwumadie no ye nyina no ye di no fefefe eno nti si ehwe ya Lands and Natural Resources sa asuye no any Forestry Commission ana ehwe se enuaduadua no ebekoso ewo mamu ha na abra Mampani epadwumadie no hontama no oye se ese afi da bia no yedua eye enua baako eye 5 million enu nti yesre etiefo dwumadie no Mampani apa hontama ama ye nyina ye ho akwanya se ye nuadua enua enu nti yesre etiefo nyina obia momodin se edua no obedua bi edua no enya dia awokoto eye free odi wani ekire eye Brim Central Municipal hanoma okọ eye Forestry Division honoma won asu eye omo bema edua ne bi na odi akwakodua enya dia omo beton ede amount okwa eye species ahodo bia ope no omo no bedi nkita ho omo ebefa eye records enua no dodo omo bema nyina so no omo ebe kire na omahwe akirechel eniema a wonso mpo no beye de abo enua no ho eban ebise ba bia oma na edu no obo se ya hwe ho eye na ye ntimi enua edua no eye pa oman no ahokire pa na ebekom ebise sese ye hwe climate change no ensuo emuna ye hwe ne ye etimi famframa sa anka ese ensuo no tokra na ensuo na ye de anto na de mframa aba be se ye niema ahodo pi se mpunsuo no se eto a ye hwe se ne esi todin enti sa niema we nyina ama eni ede oyele ede niema ense niema bi emfata ana ede ba eye omayimu na ye hwe ye forest reserve na wo omayimu mpo a dodo na sei dodo na yenya activities yenya Ghana for yesuba ne ye ne ye yesi dodo na enya galamse omo etu no enyai enso still eno nti ni nyina sa niema we nyina na mpanifo ahu se ampa esesi ye hwe ne ye nhyehyeye bi na oman no esa efa ne ntamapa ede efra
nyonyama first na oman no ewo na say ye lose in terms of your forest ho ensem no say ye hwese ye besiesie ni nyina enu nti ye sre obi bia say enu adua no ho hia yi pa obi amomodin bi say udua adua na ye si anye kra no edua no ema ye oxygen enframa ye home ye home koyi mu no osore ye nipa wa nya mframa home anko mu a obewu na ya ma carbon dioxide ye yi mframa bone no de kɔ abonten say enua ewo honom na ensuo eta on say enframa ebo ni nyina no enua no timi hwɛ absorb saa nneɛma no nyina yɛsrɛ atifo enua no eboa ema yen saase no so yɛ rich ama nneɛma bia epɛsi edua no nyina so no etimi ekoso efan ti yɛsrɛ atifo mfaso no de ɛdɔɔso pii enti no yɛbɛsrɛ so bia mfa no ho enhyɛ enuadua no mu ema yɛn afei ne edi hobby mu no so no yɛbɛhwɛ ne akɔ population and housing census na mɛpɔ so na menu Jesus nso de ne ho awura enuadua no mu ɛkakra ansa na yɛato aso. Okay, enti na kyese information officer owo Brim Central Municipal Assembly na yɛte nka no nka ye baabi dia nkono ne kwadwo opɔnkroma ɛwɔ yɛn mensini emu yɛra yɛse onso bedi nkomodi afa population and housing census before me ko hono nnua na Mr. Champon ka ho asɛm no onu sɛ ya start even has as Friday no kra na yɛse nnua no na enwie nyina no me ama hu nnua kra mitimi hu sɛ binom ankasa eduadua binom wɔ mu fie mu and I'm seeing that it's very laudable idea. Once from akase ba ebohu na tutu dan so but wo nnua wɔ fie it protect nti yesre nnua na omo forestry commissioner chiche ama amanfo so omo nnua no omo yesre omo nnua ma yese de be ya ebe boa ma Green Ghana no project no ayeyi population and housing census no yes ya started enumerated na started adan kind no o ma start wo ho abo say o ma ba ofie no ma twro no ma bi atoso no ma take some information bi o mo ye we nyina before 27th no said the be ya o mo start nipa kan at the moment there house efie edan na o mo kan sisi na esre so mo ba ho a na information bi a o mo hia bia yesre mo mfa mo we dey anya information a o mo je ana information bi a o ma je afi ho bia no I very confidential enumerated o ma swear the oath of secrecy obi any information bi any ho o metimi ade ama obi without your consent nti yesre information bi a o de be ma o mu bia no they will keep it very well and very secret o mentimi emfa information mo bia nti yesre so mo ba information bi a o mu bisa bia no mo mfa ma o mo yes the way ye nyina no it will help the country to said the be hu ye total number population ewo oman mu ana housing deficit na yum nyina we nyina be boa ya ma ye hu population census no memma Mr. Champa to so na me oba na me de wakọ ye revenue issue kakra bi mu no revenue issue nti Mr. Champa enwie population census na me bre revenue mu enti ene na atiefo ye besre mu se ne menu Jesus kan ye no em say listen no omo ahyase listen of stretches ye adan ahodoɔ a ɛwɔ ye mensi mu ha ɔman mu baabi bia adwumayɛfo a ɛhwɛ sɛ ɛbɛkenkan saa adan ene ye anipa no nyinaa no wahyase ɛkenkan adan no ahodoɔ ye bɛsrɛ adan ewurafoɔ sɛ ye nuanom adwumayɛfo no ɛba bɔmɔden nya adagye ɛma wɔ mo na nsɛm bia ɔmo bebusa mo no munyi ano fɛfɛɛfɛ mfa ma wɔ mo nsɛm no ebi wɔ hɔ a aya na amanfoɔ kase sebe eye ebufuo pa si ebusa sansem no ye hwese be ya oman no ebetu empon enu nti ensem na sebe na entimi ma ye nya ye problems ahodo no ni nyina ya hwese ebebusa enu nti omu busa wa bomodin so beyi ano ede ama omo amayen yesre atiefo enyina emse eni da no ye wurowura ma na response so ana manfo kano ebi echese eduba bia asem bi wo ho ase omo pentem akoya de but enipa no bedu wo ho a no mpese omu delay wo ma yesre atiefo munya abotre ema wo mo na dwumadi a omo eye no omo entimi enye niye mutimi ansa omo fan a ana ehu challenges ni nyina na masempanifo ye enhyehyeye apisika de abeya oman ya omo timi aye ama bibibia atimi akoso jojo ye besre atiefo se eye ensem no dwumadi ya omo eye emra esi hom eye 1990
ohwe Saska service for and as Saska act na 1990 1003 act na ekire enema ese obia ye sa information ya omo ye nyina no enya de omo de kwoto abonten obia je ho information a omo kipuni nyina a emfem kwoto abonten eno nti yesrew se bia wa osusu se omo je ho nsem na omo bekwa akoda to ba bia entisa bomodia se structures na omo listen no obia be ma omo the right information no ma yesa anema no nyame ye adom na omo yesa anema nyina awia am se 27th na census night no so no dwumadie no ebre no so a yebedi no fefefe o ye municipality mu na afi no enipa kan no so omahase 28 nti yesre atiefo enyina mo amate enkaibo no yesre ma se asemba na wo tibise ya na wonua bi a ono wonte ye no so no na wabɔ no amane de amaye no nti anɔpɛ atiefo amutie ye nyina no yesre ma se ne mate ye nkan no mo so momodia se population and housing census no se ne yesi ye listen of structures no aya dan kabo no edi no mo so mo behwe na ma chechire mu nuano mo de amaye na asumdwe de aba ebise be bia Ghana ye kono ehia se Ghana mpuntuo no obia de ne ho ebewura mu amaye eno nti na ye hwese ye gi obia adwenkyere no ewo eye dan ahodo a ye kenkan no omamu ha enti medamu nyina ase ebebie ahomatrofo na tum ebreso a obi wo question so a obetimi abusa nti de manu si emanu kasa ebesia na menu Jesus atoa so ewo ho amaye yo menu mamen toa so emfi ha tambia ye bana eka assembly ye taxes ayeji revenue the IGF internal revenue internal generated fund yeji wo Brim Central ha sometimes I afraid for so far they also raise their concerns where they concerns no assembly has started solve no one by one and right na market the issue be wo concern about lighting yama electrician ko solve that problem no nti issues be within the municipality rules near nyina no assembly ye boy ho body said the baby to solve nyina ba ko ama obi said the be ya obi a ho be ha na say obi a ho beto no awo Brim Central. Now taxi embarrassment last year can I say this is the last week I ebo ho dawro say o taxi na uni embarrassment this week there yeah they bo ho dawro by the end of this next week you better start tax force so we need embarrassment ni bia yesre kona kwatwa first list of taxi drivers without embarrassment me will list no ha and your first batch I'm at 37 last where there misre a time kakra ba me fambo numbers ni bi so on number ka ho a if you hire na waba assembly na waba abetwa utazi embossment 40 cities nti we there uba ya na sticker no so only sticker no so bia 5 cities nti na akwaya 45 cities the embossment is not any renewal any yearly renewal and this our number here GE 4728-21 only embossment in be nti if you hire bra assembly because by the end of this week you better take action GR 5248-18 GW 2029-21 GW 5451-20 GR 6053-21 GR 4844-21 GR 6515-21 GC 6094-21 GR 6370-20 GR 6689-20 ER 8886-21 GS 5232-17 GE 7348-20 GW 6828-21 GE 1143-21 ER 5849-21 GE 4816-21 GN 5314-20 AS 2881-21 GE 9993-21 GS 1422-21 GW 5950-21 GW 5801-20 GW 5961-21 GC 5780-21 GR 5566-21 GW 5073-21 GR 1726-21
GC 5535-21, GW 9223-21, AS 944-21, GX 677-21, GR 5088-21, GW 6668-21, GR 6512-21, GR 5950-21, Anna GW 8431-21. Mama boy nyina acha se munni tazi embossment mu e wo mka no we first list se wanti ebia so oni embossment na so obidi nka ho a the second list no na odi ka ho nti we yesre sa list na mabobo nyina sa o ka number e ka ho a efi ha ya na waba assembly na wabetwa embossment no boko ya mpese beteki action na mka so ka mo ya mane nti last week ye ka ho asem this week ye sa ka ho asem ye this week ebe end Friday next week Monday your task force no be started. Now most start here penalty no 100 cedis and then you pay the penalty of 100 cedis at the same time we clear the embossment fee na nkasa. So it will look as if you pay around 145 Ghana cedi that very day. But so it me be channel if in na akwesi Friday is 40 cedis for the embossment and 5 cedis for the sticker. Until we there yes say ma munni taxi say wo krom ha munni embossment nyina yesre say mo betwa before the end of this week numbers na ma be born this is a first list yensaka nti by next week na says our numbers we cast we nyina munni embossment na then it means assembly will take action against mo nti embossment no 40 cities said am kind and sticker na 5 cities na 45 cities nti yesre say efi na kwaya taxi drivers no so unim say o car na embossment ni ho na wo dibirika ba assembly ho na wa betwa embossment boko municipal budget officer Edwi dia ma menya na onto asoma me ansana na ya pick course that's it obo yes sir oho ye de nyame ehumi mobo na wonso yehu adom de radiase me sure say de ususuka nyame din no ewo games munia de games muna ya okeka ho budget apomboko nyame ado ye de radiase nti yentinsim ne yenko yentinsim ne Jesus ka no kra de ye kenkan ye befo wani so as at now taxi cars yen boss ye data ye wo ye 213 as at now 213 mo kan boss ye no eno e brofu o say eno na ye ye wo krata ese obi a o kan taxi na wo ye adwuma obrim central enti wo twi taxi wo obrim central yes na assembly ne krata emfam o ka ho a enya se no maraton no me da se eno na ma anya hwe kura no so obi fa ka no ehu ne number kro bo so o ka no na we ne wo sanity na ne eche ne se fee fixing no by the close of June ne ese utua wuntua ya nke mbremu no ye the man from January to kakra taxi drivers na asobrache ebinom se omo nya ye no de asobrache because ya ka ho nsem a omo nya nyina ya asobrache nye se binom omo nya asobrache omo na ayo omo de no so obi ha wonte onim papa onte onim the whole Ghana wo taxi wo bia wo ye adwuma bia wo de enforcement bo ho taxi driver bia enim yes I tell onte nemum ye start see ye gige ne siesi barrier wa ha no ma doje wa ha ye ebribi beba bia barrier be wo ye chiwa obetua penalty when tua penalty e do be court that is exactly what we are planning 0201944485 me bacha me ba o 0201944485 0554820910 oye taxi driver utie yen o wa sembi bisa de fa embossment nsem o mo kan ho abetumi afre about frefo di kan o kafra obetumi asa ba biem 0201944485 0554820910 me pa cho ya mo achi anope hello ya mo achi o udi ni ba bi akase free lawyer ba cho na mpumo nyame ahu me mobo de radiase wato me koma so so ko asem so mbani bon omo dije kala jinja o so mo chiro dije ye wa he ye hu kwa so bia ye nya wo musu kala mbaji ba o da kwa ye buta so de no mo yafa
They say who this scan award, you know, and there's one hour they pay. You have to see who to put on the way of my car and then I'm so about my mind. So, what you know, what the question you? What's your fro saying? What's your fro saying? Your brother problem for him. If you prepare to supply. Oh, okay. Okay. Yeah, that's enough. Kana yo utia kana ka odinam kwan papa so a adwuma na wo ye no uyi bibia tua ha dwun na wo nam kwan so a de bia ka na de ma wa wo hotiro ndi de ye kwa ye sikana ye tua no e de no mo de ya mo e nko so be ni be nya wo so e ba si egu yate omo be yiwa no why na lawyer no menya nwenwe afi na musu ampa chew 0201 944 485 055 wa Magana Bar Association ametwema so mamo achi no pay. Hello okay kafra obetimi asan babiem 0201 944 485 okay yamo achi no pay. Hello. And it's a more frame tea and I'm more breast. I am on frame with a phone. Why? Anything midi can't boy no mammono, but as a moon pen no fret 0201 944 485 and a 0554 820 910. Yamu Achiano pay. Batom Jozo. Wada Romo Dean will be okay free. Bato from me out on some Casafilla. Me pacho into you, boss. Bato me. The other person can say, I can come almost on mobile back in Kayan. Almost bar, Yamfa and Goto to the young farmer. Now, almost them fine piano, Ghana honey, Yenim Ghana Ghana for what the Piania, Omabaka Ubi one piece. And the middle almost bar, my name, Yaya Banang, or bar, any Baba and I'm building at the butter we are, maybe anyone do to the okay. Obu de nchirimu de be ma o me pacho wentimi anyina so all right ya mu achi anopa yi ya ja kaka ku apumbo ko de nyame adom pacho na o se nyame ehu me mobo yenti o okay o ma ye ma pa mo me se o ma chocho cast no na dito no ma chocho no me the street light city abu abeso hospital ba ko kura ni onu mun dumi nkan na scan on mobile no man no matter what o the cast no man never sa na o man dey amwa na dam panic na o mo so mban e o mo ma say bossman mo na mbuti na big na kwa so na this I was a panic 1 million na scan o bi anga gongo tai na fla ko 1 million into them 1 million mi mi tax mi minto bi kwa anga mi 1 million minto okay yati mi so kaka mi so maka what's wrong I'm did I was saying, you'll be quiet. Only na moon to me. Omobeye. All right, off from some right. I'm watching no pay. Yeah, for me. Nyamia who me board also. Nyamia, the family that they do in Casa you be a jubi. And to be okay, ain't you? And no pay you, or my can seminar after your commercial. Name almost more data. I check out on register. Name data, after Paya, and yet. Because the Americans say you can continue at the back and as a queen. With a baby cram, or would you say, I've been as a queen that went you move one. If you new market, you give up your money on checkpoint tonight, local police barrier on. Check contractor, bridge or yay. In Kofi, our book business, and that almost my checkpoint in our one. And that, okay, and then see her. Then a TC and my children life point yourself just 5 people. And then we know when numbers, much me contractor here kwa kwa bongo vie buono much ono mun nam so mo komo ba mun tumi se contractor say ba mo ba be say that say income investment is that vie no yan kon say nkan no e boot is almost say all right, the final caller. Me pacho yamu achi anope. Hello. Okay, when to me and so my main company for a for free bium. No mon fan we Emma and say Missano. Yabesha said you're free, you reach champon ho. Ana okay, mumu be away ready to me say menu aya dan so labi krom.
na ɔka bibi sɛ yɛ nuanom a ɛhwɛ akenkan adan ɛno ɛne ɛyɛ enipa no ɛbrɛ so a wɔn information ahodoɔ bɛma wɔn no wɔn mfɛ nkɔto mmɔnten so anaa yɛsrɛ atiefoɔ sɛ medical akasa no mesaite act na ɛma yɛ ho kwan sɛ yɛn nyinaa no sɛ adwumadie no ɛnsɛ sɛ obi de ne nyɔnko information kɔto abɔnten no ɛyɛ statistical service act no ɛyɛ 1990 act 1003 no ɛkyerɛ sɛ obi ɛbɛgye mo kasa ne ba information biara yɛsɛ adwumadie a yɛbɛdi a ɛnsɛ sɛ ɔde ɛto abɔnten ɛso mpɔm a ɛkekan no yama ɔmo aka antam sɛ adwumadi a ɔmo ekodi na ɔmo mfa obi biara ho information kɔto abɔnten nti yɛsrɛ obi biara mmɔden sɛ ɔmo ba wakakye a information bi ɔmo bebusa no bɔmmɔden sɛ ɔde bɛma ɔmo ama yɛn afei ɛyɛ sikasɛm ne akwan no ɛdeɛ no ɛyɛ budget analyst wɔ ha no deɛ na megya ama no na wayi ano wɔ hɔ okay yo medas minua afrɛfoɔ a ɛfrɛ nyinaa yɛda ɔmo nyinaa ase yɛsrɛ mo yɛ ɔmo nya abɔtwerɛ kakra even though obi nka asɛmbɔne ba mo kyerɛ mo adwene no ana mo tie na mo nso mo ka mo ha no ɛno na kyerɛ sɛ yɛdi nkɔmmɔ sɛ bi yɛyɛ no obi amfra ɛnyɛ hwee nea mo aka no nyinaa yɛ nam sɛ nea yɛdi sika no yɛ deɛ yɛde na wɔtwe mmiɛnsa abɔ ho dawure bia na anuanom a ɛka nea mo di sika no yɛ no na saa bere no mo antie ba yɛbɛsan de bɛsɛ na wɔtwe mmiɛnsa abɛsi hɔ ɛne amanfoɔ asɛ di ho nkita ho paa but yɛnhyɛ biribi nso sɛ woyɛ economics a wɔse human wants are insatiable ne ɛteɛ ne sɛ bribia we have a need bribia America kro mutimi nye sika bɛboa yɛn no sela wɔn so wɔn ahiadeɛ ɛno nti na ma si yɛtue sika te sɛ den kora yɛyɛ a ɛden obi bɛtumi akasa adeɛ wei deɛ ntimi yɛ den ɛnyɛ sɛ yɛn nsa atumi aso yɛn ho so a enke bi kra nko bi entue eto bi ayɛ den ebio wo de bob bɛbɔ ha nnɛ ɔkyena hu na ayɛ den na hye miwa nso no wo de bɔ hɔ no wadwen sɛ wo kɔhwɛ baabi foforo ebi ana ye obi kra agya ne bato abɔnten sisa kwala no ye man ye den ewu nti sika kakra hɔ a ne afa kwala no ne apɛ bibia ma ne etimi de na kɔ children's home baabi hɔ a ye service no saa nneɛma we nyinaa ya sɛde ayɛ nti bribia no kresem ni wobɛnya bibia ka ɛyɛ ahiadeɛ nanso ne etie ne sɛ si nyina ye pempenso ana nkro no bi etua ne to nkakra no ye betimi de aye bribi a emma ho kyerɛ mma totally fa ne sɛ ye te sɛ ne awoka ekwan so yi street light eni so ubehe nso na bola emene yen afa ubehu na nipa wu da bonten kra yenya bibi ne de afa saa ne oma ne nyina bubomu a de aho kyerɛ kɛse ye den ebre yen and at any point in time there are some needs we satisfy them one at a time yentimi nyeni nyina mum enti ye den anuanom mum yenhye no so se si ye nyina yetue sika no double mpo se ne yetue mo ho a still ahiade bi be den ebeba enti menka se bia ekwan we da ho eso nye se so obeka enkyere bebre yetimi bewitwa akwan no bi yetimi mantem yetwitwa bi so se wane wo de taxi driver ane na mantem abo se bebe wane yetimi atwa so kakra ni nyina ye kakra ne de boa ho yentimi ntwa ni nyina mom at a time ene no so nche se wutua woto a it means se yebetimi aye birbi aye nyina ye den abom eye den a ahiade bi beba at any point in time bi beba wo behwa ne egusu twitwa kwan na ye hu se yare akodi ewuo asama na hom ne so denden a wo bo hu se enuoma bi ti se hand sanitizer ne nsu a yede besi baabi ne samre de woro yensa no yadwea sa akono so yenkoto no mo nti ye no yetwa so ye de bi akoye nti yesrew ma wo bumfu eye den ya biribia na ahiade wo ho na emom ne ye kan se ye mo ye ho no obi entua no to because amanone sika wotimi de beboa Ghana no a ebi ne ye de ye market no eye to otua yensu ye betimi atua de ma akonimu ma yensu ye bia boa moborofo Ghana ye mobo but obi so mobo chen mpa yesre mo okay mone kasa ye da si bebre yura Jesus but on so fa kakra bi ebre na so na fe yensore so madaroma ohene ba yo we de me da se ye sorry isu de said de na ba ye de kan yesre taxi drivers na mo we complaints no assembly ye boy home body said be ya sa issues no road a say omo soccer zobe na ye boy home body mpa anti
yɛsrɛ sɛ ɔmo so ɔmo mmoa yɛ sɛ de bɛyɛ at least sɛ once di kura mpo na ɔso so ɛsɛ sɛ otua ɛbɛboa yɛ nti we de yɛsrɛ ɛna next week ayi yɛde assembly bylaws no aba ahinka fm yɛde mo copy abrɛ mo nti yɛba sɛ yɛbɛ start bylaws no so a yɛbɛ start from one page to the end na yɛama atiefo ahu deɛ ɛwɔ assembly bylaws no mu sɛ bylaw no yɛ gazette abɛyɛ mmara nti deɛ ɛwɔ bylaw no mu no assembly yɛde atiefo fa so wie a that means na yɛ start execute nneɛma ɛwɔ mu no mprako nsɛm wɔ mu mpɔnkye ne nwan ne bibia nneɛma no nneɛma ɛwɔ bylaw no mu dɔɔso nti we dey next week and next 2 weeks yɛba start page to page na yɛtumi abobɔ so ama tiefo nyinaa ahu. Alright. Yɛda si bebree. Alright, nti abusuafo yɛ ne adwumayɛfo a wɔn wɔ Brim Central Municipal Assembly ɛna ɛtwetwe nkɔmɔ mpakyɛ yɛ brɛ na so mesrɛ mo. Obo. Yes sir. Yes remu. Amanfo bebree complain sɛ omu ni adwumayɛ. Ba mekai pa sɛ wafidie so yɛde ato dwa sɛ revenue collectors no. Eno de maka kyerɛ sɛ mo hyɛ da be hu yɛ marketing department. It's part of our program. Fellow citizens. Thank you. I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens. Building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Nyo ye adwuma nso bedidi. That I say you Shedrack. Enti ano dem be hu ne marketing department na. Mom ye nso ye ndidi bi. Oh say ade ase part of our program. That be it is not part. Esiwaru na sia no eno ne agro no. Sa na asem ne tie. Ena yi o se me kwase ade to asi akire de se nye wo. Obo. Wa ma ne ko hai. Eda bi ade ase. Enti bu hunu marketing we no a. Mama mo kakra ya hye da tena ase akire mu. De ya mamo. No ma ba. So mo padwumayefo. Enti asem no. Na ne wo mu ni se Nyankopɔ ya adom a kwasi ada yi. Eye Father's Day. Enti mo amwa ha kra ye to nsa frɛ mu nyina. Momra ne check mo prostate, mo sugar level, ene mo blood group, mo ani nso ye be check ama wo. Ye wo ye nimu ha ya. Ye tena se. Ebeson. Mo be my priority. Your program be on think ye ba priority na kama ma ne ahwe yentem ko. Ehia pa. Sa adwumadi no de me bɔ maba so. Enwom a mo nso mu ye ma mema no mema ya ne akachi eba mema ya yenko amobombo yes ni mo organize the matimum candidate asamo ye yes oba bia ba ho no mo a ye mpamo no but enjoyment no enjoyment no ma no mmehwe bi sa mema no yenso yenye mobo sa wa na Nyankopɔ dika ba obema but mema no look as if ye almost see ya but some be ba ha bi mu just next week next week me ma mu nyina happy Father's Day in advance. Thank you same to you same to you we gidi say mo am wa ha nyina mo nya Kosovo ajanom David mo ye Ghana ajanom yes okay tell me for you to asu tie ma me ba sisi ya letter to the president. Yeah, Mr. President, the Premier Paul, Mr. Kumase, Medicine before, Mr. Ye, Maria Tech, at my age, nothing I see before. My fraud, my queer grosso, the Pia truck, I dare my be a drugs, my Nima brothers, the community, or Modi Ahumeti, from my door. Every day, fire bonnet. All right, so live on Ahinka 93.3 FM. Nyame ya adomo akwasi ade di anim ya. Ahinka FM edi Father's Day health screening edi breye nyina ye ne Odan Community Hospital. Ena aka boom edi sa Father's Day celebrations edi ebremo enti u prostrate, sugar level, blood group, ena wo eye test. Ahinka FM any Odan Community Hospital aka bumu ayede sajumedi we di ebremo enti ya no ahye ne nso ebekoso Ahinka FM yanimu ha eso pa nti ebebo dwa ne wo ho no mo tetre na yatimi adi sajuma no adokotafo eno matwetwe nkomo a kire se ye de yesenka 7 to 10 na so mo kyese se 10 ne bo na se dodo no ada so wo ha omo benya abotre ahwe wo mu nyina nti ya no ahye ne nso edi amame yenkwa homane so na yenkwa twetwe enkomo we tewu emfam free ho enomo yene kwankyerefo a woda Udi Media Networks ano ekwa twetwe enkomo yewura
odi ahenkan Kwame Yeboah. Akra otimi nka no pa mi wachen. Mejuzu Obuoba Ofori Amanfo. Akra na po mo ko de. Me want the baba na remene anopeja. Enya gogo bi agu ya se ti ya tie ho ahwem. Anoma ntu awugina ho. Sa pepepe. Yeah, the radiasia. Na anope de yera Alban Semana Kingsford Bagbene nsem o kire se Ghana ma aba na nsen telenovela no ama bibre no a aso o ma ye corrupt. Also be kan kakra. Inyo, sami kwa man kabide ngwa ngwa nkeye. Ye di kan ma mo oronyavo babe na baso was raise this issue. Na mamen ka say me so say be ma baso pen. Ewo Peace FM. Na sabi brothers be no abobre ko ni mu obi chembe. Wono nso akwa chame ni organa ma chebe defia. Odi na no atu mi no. Ejiri se kwa so na. Adenji na make kasa. Na television stations have been almost 90%. Channel of Velas here abe. And one who you know omuyi amiare. Na adenji na bapanika se amo my corrupt and say hage ewo kwembe so. Me da mi jiri se o man bi ona mamani na manie. Me jiri se ko pia e dance so ewo kudu. And I ask here akuno. Na yemma we so no. Na nano. Okay. Yeah, her say yebesan Rizi odi ahenkan Kwame Yeboah back on the line. Na ya to anko motwetwe so K Asenso Limited semen kam from farm swinging wheel office chairs, quality wooden chairs, authentic bookshelves and awopa K Asenso Limited Seka Dabaka off Iran Clinic Kaneshi Flamingo Road and subehunu K Asenso ewo ho eno mo frɛ won ewo 0302257209 yensan kwa homa ne so ne ne udi entoa so akora wa homa no ebu kɔfo yentoa so emana ne shada abitia mana so ne say so ne so ko mate so me me ka shada abitia so na homa ne now advance so fast atwa homa baba toa so maye dera me kan say o men bia wade e dance o men bi ona mamani amane na telenovela sia ene ye yi TV ahodo su ovura manfo Obuoba mesre obuo ne di buta say tie ne che Ghana mamelu tie ne cha santi kwa mamelu tie ne che ya chin kwa mamelu tie ne che ko kwa mamelu tie ne che inkan kwa mamelu tie ne che ko kwa mamelu tese ye mani de you some see a bo mana bra the bo mana bra ko ni che be ni kojo to aya kan chikra adenki na mekasa abrofu ise India fo the China fo say fo nem TV sia o mamma ne yesia e me hwe na ye manso hwe e me ma du bi besi ni e ho adaje mi me so ya ho matia mati mo hwe o kwa kudu sia na du ne ndu na du ba ko e me ka kudu sia akope ba bi no bi akoko e me na wo pochuche ja o mo ye nuanu sia titi e ma e mai e nei e wi sa bra bonti impon kuma mu no ye ni agro nkwobo ti me bi ani ne die hye fi ani ne church na bobo ano nti ade ba kwa ba nyonko e wa fie e ye television station bu da o se die na ere ti me so telenovela si na ye fi ano awiakete na ye fi ano anopa na ye nie manufo na ye say there's a whole lot of no man 700 years and men should be paid in kwana and the agent there we TV so and so Obuoba can in teta yeah sabado say by the far side mami doko newe cheche vita cantata akan drama so make you nyoma bi e di film kebe be na akan drama she yeah talking point answer be akan drama na wo ti abo burofo nye talking point so burofo nye deka yen tihwe ezuzen se ye twa akan drama yare super odi mami doko yare adosumo yare kodo kwa chinki upo ubetre TV no how share talking point TV akọ say akan drama no so we do no nya biade ahwe enso na busa say TV so a yewe no e de ba de pa ni yeyi wo TV so a e de o man no do ana o man na ba kwesem e kire ba bi free e kire ndi ayeye o man wo da kire nchima telenovela si na we ni we akotwe mpra na we twa we sekai na we ni we kese enyoma enye ye culture
and the import ye fresh at the back and never would you say tam when you're not dum alaqua and the juma me paying when you're quite a to quanqua boutique a craft. Obuoba, who come with you who said ye year before program of we take we are so that and who how dare you make Iran and Iraq in the bush here. Even you see English is a national language and as an international language, I may be the English maybe and I was so much making. Even as a crab English Arabian language. You be always say, I may take us on G, yet you ever you will tell the boys in dinner, the enemy of course, almost say, that is the revolution of the nation. A man or two population to control. Yama men ye chemo, the air a woman, and the year chemo. So one chance of population to control. Which way you never do again about them. Down. So the media know they are always trying to protect their heritage, their culture, and everything. But Brian Hannaberry, you will be developing country now, nearby, yen to phone, so yen are sending a camera at the Babes say, at the best say, you know. And say we say a wood yakos our game when you be and what time to Canada for the young Oga and then my group member. Member be so that you look in a year, look again. Don't you be sure that you be had it imagine your bottle. Which I say, how watching the free ever. First, what can you public to you can say, will put it to pay Agni Kadiako. Move this, I would want you to say foreign imported. For ye, then I am many and when for Qatar. Na akuma to him no ye giving you for your sins so and na ye total a whole lot of with all due respect rubbish na odi eno na ebi mokra ka se ni nyina nia wokeka nyina ye no kra ekoso na so mpanimfo ye hwe omanim so mumu na mra yi hye omo nsa mo be bibia fa ho asi ano kwan ene na omu nyina so abejoin ne yen ye complaining na omaye koya na se ye bae because looking at the caliber a whole speaker of parliament no so nia mimi ya meti he me complaini ono so complaini bie na wo man ye koya na se ye bae eno ni asem no Obuoba Ofori Amanfo krachini eno ni asem no nanko no aka ni say nanko no the measures go akwa say esa senti efiti na koi say Obuoba no ni asem no enra I have the privilege to interview Nana Mama Brown for a Abramfana Mutu Namia next week. Wow. Some minute can okay. And the movie Ghana movie we say Tam. I didn't hear because the novella is coming. You need to study a war. It's in Gadia who can be no others. The leaders know you did 2 million more be taking initiative. By initiative policies, no. Hey, to one more beer. Then the trust of the big at home. It's came from almost came from and it is never going to cry or won't cry. And wait. Oh, dear, that's ya no pay. Okay, yani kwanchire fo a no na oda odi media networks ano odi ahenkan kwame yeboa ene kwatwetwe enkomo na abusia ka na hyere nso sage medie no Maakye live on ahenkan 93.3 FM abrempora mutu nyankopon ya adom afia da yi ebeba so ani ntia no watie bi no nson ekopem no nwotwe na niamo so oba so Friday our friend say oye hwan oh okay inti nyame adom a Friday we ya say IT experts bi na eba so your friend Stanley ono nso beba no ba be kan ono nso na kosem ni ba bi afedi nyame ede no edru South Brim Rural Bank nso sa fluti wo mo shares wo mo ton ba ko as low as 91 pesos enti nso betumi atobi omo kire se obetumi atododo pa na emom 1 tokra na obroni fa ni say minimum 1 tokra no e wo se otumi to 500 shares na eno no 500 shares no kan ebo ni nyina bomu a 455 Ghana cedis 455 Ghana cedis so when je wona person to shares ni bia me be kire wo yem branches na wakoho akofa forms no afele ni watuaka e wo hono mo yawa branch ni bi e wa chiase odan asama kese akwetia new abrem asene e na afei aprade me pa chewo ahanu nyina wo kwa ubenya forms ni bi e wo ho
okokofa form na me pa che oniema wo de beka ho akonie wo di voters ID card dada no new one we no Ghana ban enya ema kwan ma Bank of Ghana incorporate ye enti enya adwuma old one na da so ye adwuma ana say Ghana card enti se ukra Ghana card ana say voters ID card dada no ana say ukra traveling passport driver's license ubetimi dia kan ho akọ and a 10 number nso ubetimi dia kan ho akọ ya fa account number e ka ho se ne be ya mfa so de no ebeba no broni frɛ no dividends ya de won so de e de begum ama friend penny 40201 0501 584895 0501 584895 and I say 0501 584890 0501 584890 and 0501 63 3188 South Brim Rural Bank ne also say Obuoba Eisa Opinto Herbal Tea opese o boost your immune system na o regulate wo body acidity o detoxify bacteria bi e woni padua ni mu a na malaria typhoid and jaundice opese o treat ni nyina e Opinto Herbal Tea na make am for the amam nemom cholesterol na etete wo e na opese wo tete so anase moja na opese di afusan ye woni padua ni mu diabetes e na oye patient o blood pressure no ekosoro ho make am for Minta Herbal Tea no e di amount sei ene no Opinto ene Minta no obepe box ne baako no wayi bag miensa afrim na wodi agu ensuom sima miensa ekonum so fasi jaso na wanom emfa si chiri anasa mo kenka ho ebia na utifa etimi dwa pa wo de ne friend migraine your Parkinson disease also adi ma na won say wo so ana wo adwuma kakra bia na wa bre hemorrhage brain tumor pompo bi na abobo bo utimu wa mo ani anko ho a e de hawo kase de bebrel damaged brain cell ni nyina eyisa medular Herbal Tea no ebetu ase e de amawo upe bia to a e Kennedy drugstore achimodan nana chumesi so achom odan Abu drugstore ewa chimodan Precious Chemical Shop ono no wo achim awisa wone market no ena edi enhwe animu obefre eye kwaisi heba ewa 0244 413247 0244 413247 and I say 0248 152323 eno number obefre kwaisi heba na omo ahwew kama pa na yadi dwumadie bi de bremo we no be competition kodi ama mabunu no kra titiriu na yato ne din se ahenkan farms na ahenkan farms we no competition a ebeboa ma mabunu no ani age kuayo ho yaka kuayo edoso ye wonkokon yen ye wo emoa yen a whole lot se wo do ye wo sanema ni nyina a ye ba be ye de ama nti utie me na owo asase yantam ena apese ye de edo afuo na wonsusu nya emfaso di free mu a frempanimfo 0244 878763 0244 878763 and 0501 834260 0501 834260 na ahenkan farms management no ene wo entwetwe enkomo 52 minutes after 9 we are still live on ahenkan 93.3 FM baby ayadru ni ahenkan ahiasem tiewe mame me ba ye de bema wo to the president yeah Ahenkan ehiasem. Ahenkan ehiasem. Ahenkan ehiasem. My letter to the president. Yeah. Mr. President, the Premier Paul, Mr. Kumase, medicine before. Mr. Ye, Maria Tech. At my age, nothing I see before. My fraud, my queer grosso, the Pia truck, I dare my be a drugs. My name, my brothers, the community, or Modi Ahumeti, from my door. Every day, by your bonnet. Ye nyina ya fort ohianti konakore mema mesisi nya na waton o man Ghana emuka wanya akoma wodi ahoma shebokon intrasie nkrempo fuo bebre na tete form omo tete form kolebu omo de da form enti yoti da bank na money ben dollar ne yesen petrol fuo tete mu shen the mo 10 and na mo kaden na mo sen about for you cry at the same
Jumamra, Wadabroma, Jumamra, Impuntu ba, Yenya Sundie, Koshe immigration, Kopia Pepi, 2 days here, Kofi Papa Mepie, chop money to Wakasa, the Yirintie, Ababana Yen Nasa curfew, and I said them, Obian to me, no voice, but Sikania Semono, Mempested Berry, Monia Pine, and I knew them about paying for yes, so need the can see and son our politicians for Yamuday, Ghana Yenia, and so much as that one the clock, the Aqua said them. My moon came in Wasa. I was to go to Momuan. Yapen from Croye, when we are done here, Niana Nanomoya to us. So, how duties, Mr. Mamutet, so you are more than so. Then I want to say, I can't have a pain, I hope a better woman when I'm about you. Just because our great-grandfather was poor, our grandfather was poor, our father was poor, it doesn't mean that we have to be poor. That we can change for the next generation and the next generation. That your great-grandchildren will say thank you to you because you made the most important decision of your journey of life. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. All right, in Tiabusia for we Ghana man penyini na nado danko ekufuado. 55 minutes after 9 live on Ahinkai 93.3 FM. Baby Adru no, me catch will say ene our focus will be on the security of this country. We are looking at the state of the current security situation in Ghana Hanomo. Looking at say the United Nations yakwa kotwa ba normally elected Ghana said Ghana should be part of the United Nations Security Council, no, and no does not stop Ghana. Say, and I said does not stop some of us to talk about certain things. Because we my Ghana mu hadamo. Ano pay se wutie me bibisa sa wukoda na wo sorry a. Eya uhunu Ghana bambo sing. Mami enkreti we answer and mami clear this thing. We are not here to create fear and panic. Me create fear and panic. But I am speaking to issues. Me trawo ne ekoso Ghana has here. As we speak now, if you look at the security structure a omampanyini Ekufuado wa form na oyi the traditional ministry say wo ho I no de enim say yeden ya e wo say wo ho ye wo Ministry of Interior work is to supervise say bambo ekoso kama wa Ghana ha ye wo Ministry of Defense almost so they are part of the security issues e wo Ghana ha oyi free one my national security almost wo ho nansan kwado mampani ba yenya national security coordinator and your national security advisor. They are all there. And if you look at a kwanya mafa so much say in security no one. Obi abeka say adwene po na tay akire and say bambo emu be yire e wo my Ghana mu ha. But the question na me bi say one opinion say send your mampani Akufo-Addo asese ne security structure no. Esun emfaso ne yenya no ana. When you talk like this, a whole former deputy minister of defense, major retired Derek Oduro, Ebeka say, si will be wua enye news because oko big countries inwa at a time enipa be 46 40 na yekumwom and in Ghana ha enipa ba kwa na say enipa mienu a it is not a news. Hey, a whole deputy defense minister and you are talking like this. A whole deputy defense minister, you are talking like this. Meanwhile, let me read the report. Ghana Police Service. And penny no. Most of them we are disappointing. You have disappointed some of us who believed and hoped in you.
Say you are going to change the face of policing in this country. The Inspector General of Police, Anopei, mu leadership oni ya faili. Because you cannot tell me, say police ni bi juma wa achim wadan. Now say even police ni hear the services of the leadership from Esroho, you won't come. Nemo want to say obi wo here menchire paga ya kuru. Now say ye tutu okum ne dia. Then ube hunu kwan akọ akọ na busuafo ho. This shouldn't be entertained. The security report to Amwanka somebody by Yamoka and say, let me read it for you to see. Also, the Ghana Police Service has labeled certain areas as flashpoint because of the large amount of crime, the lack of police presence, and other factors in the area that make them dangerous for everyone, including the police. And let's see some of the flashpoints. Almost say Accra, Medina, and any environs. Adenta, any environs, Dansuman, any environs, Ashanti region, Edum, Asafo, any areas, Jura Mampon Yeji Highway, Honina, a flashpoint, according to the report of the Ghana Police Service. What are you doing about it? I don't pay my fancy Adamo. Nyami Adamo, I bet to us. Yes, I give you a promise. We will continue tomorrow. Nyami Adamo. We say me watch channel pay me pacho boy na yente enye ma biase o 13% increment no lorry fare na asem na me kan ase bi no mo ede o manka so mo de atototo so san say ba bia kane no na wo kwa ye 1 cedi 50 pesos no ye de enim senka 13% increment yankan wo senka kokoduru 2 cedis 50 pesos na so mo gi 2 cedis 50 pesos adentia ba bia na kai wo se ye gi 6 cedis na nsen ye gi 7 cedis 50 pesos eno so obi sa adentia brown empanifo no sa na yenye. Why? We see our boss again no Ghana the money size. Nobody can beat mo. Any mo juma mo ye. Nyami shira mo. Ni ade source no de menka. Why? But nonetheless, ye da si bebre. Ye da se da be ko e de ama odi ankan kwa me eboa being the executive producer for the show, Adwempa being the producer for the show, and Akwame Asante being the social media director. Ye da omu nyina se so omo eboa ye me de dwumedie de bremo wo frɛ me Obuoba Ofori Amanfo Nyankopɔn ya adom e kyena ye beto aso na ya to asom kese ne so hwɛ wo so ye ne Yesu bemu a utumi enyini kye kase bota wuto aso ɔno nso wi a Kwabena Costi ebetiki over adwen Yankoi, Ghana Rishimama ya sama munyina mu achibie mama kwaba ede bayin kan 93.3 FM esuo na ebre aso ese kesebotew yede ebeso mo no aya na eyensem ahodo ene wo yakan kesebo emo awiapam tobre ana afenso no anwumra no sia ede de bedi makotene ena ya yede ebeso mo na sede wunim no ese eyebo no ndu pepepe na ebi enso enwu achiri mede ade adwempa yene kofi mensa adwene papa na papa eni wani mu kan na ene no de wobetie awe yakase bonimu ebi ene se ye Inspector General of Police na chese police sadom oruai ade atodwa kire mu se sisia no ko man bia mu a oman bia no ayade so mo enkwa sebi de san mu obambo nsem ni ngira ben prane ebeka se o baby de 100% sure se omo de wade be chi bia no onte basabase bia ho enti Ghana for de abai no maye ntwinko ye mu bebre sai Ghana obambo nsem de san mu se de amanfo do na sugusu amo eka no na owie no sanso de atodwa kire mu se omo ahia eye enuoma bi waso omo edigu akwa so na Ghana ya mamra no yetimi ayiri mu pompe na yama mu eye den sesabi obi kodi bonfo sam bi ne yesa so ne mu a sade ebe ye nsanda ho enso ede ama afofra ho nsam obete ewo ene awiapam tobra na ase no nsia kasebo enso emu afa dia osabeti biem enso ene se eye akane osuafo
abede kyerɛ bi de nso de atodwa kyerɛ mu sɛ yɛhobanbɔ nsɛm no sɛdeɛ si bi ɛkeka ɛkɔ no mpanyinfoɔ hwɛ no mo fa nneɛma ngu akɔ asoɔ enti ɛnɛ no ahobanbɔ nsɛm no de baabi a bɛfa biara ɛno ɛho nsɛm na obi ɛka nti ɛbɛdi akyerɛ paa na afei nso no nsɛm ahodoɔ bi a ɛwɔ bia no yɛama mo aso nso atumi atena sɛ na amene wo ɛkɛsɛ yi yɛbɛkɔ ɛyɛ akyem suaduro circuit court obi bisa sɛ hɔ na sɛdeɛ wonim dada no sɛ na amene wo kɛsɛ nurudin abrantie ya wɔno ɛkɔto hyɛ yɛn editor so pupo tuto dutwa n'ani so na ɔgye ne ho anuama no sɛ amene wo kɛsɛ na so ayɛ hye ogyina dakam na nsɛm no sɛ na ɛbɛsi bi akɔ yɛama ne bɔfoɔ ɛwɔ hɔ ɔbɛbɔ yɛn nsɛm mu nso nkyirimu na ɛnɛ nso yɛbusa ɛsɛ ɛyɛ yadeɛ ɛfrɛ ne sɛ white ɛno ɛtaa wɔ maa so paa na yɛbusa sɛ ɛyɛ na ɛtumi ɛha ɛyɛ nkora na yɛsɛ sɛ ɔpemfoɔ bi wɔ bi a ɛtumi ɛma ɛyɛ nkora no nso so a ɔmo da yɛfunu no mu no ɔmo nso tumi nya saa ɔhaw yi bi nsɛm yi yɛne ɛyɛ ho animdefoɔ bɛbɔ nkɔmmɔ na afei nso no ghanafoɔ nso ɛbɛkasa nso ɛde afa wei ɛyɛ nsɛm ahodoɔ a ɛnɛ yɛwɔ yɛaka nkɛse bɔmɔ no ɛyɛ ana wama wasom nso abɛn okasa fidie no na wate mu nso nkyirimu mede ɛde adwempa yɛ ne kofi mɛnsa mekɔ kwabra kosti ayɛ krado de adwuma ɛde toa so ɛde ama mo Jumaye. Order.